Atu I Taipa ki te whenua taurikura o Hawaii. This place is way better and it's bigger and the moana is beautiful as you can see. At home it's really small but the community is well known for kapaka and also the biggest bombs. Tōna rua te kaunga tauira o te kura o Taipa, arā no te hokianga I te tai tokerau, I haere mai ki te hora I ngā mahi ārēhia ki te ahurei toi o te moana nui a Kiwa. We had to raise over $200,000 to be here today. We brought 26 students over and 9 adults. And the prep leading up to this was a lot of fundraising, a lot of training for their workshops. He tuatahitanga tēnei mō te kura, a mō ētahi o ngā tauira, ko te haerenga tuatahi tēnei ki tā wāhi me te hīkaka hoki. Ko tēnei te wā tuatahi, kua piki a mātou ki runga I te whenua o Hawaii, me te roa hari kua tōku ngākau ki te tū ki te perform kapaka. E mahana ana tō tātou manawa I kua tai mai tātou ki a Hawaii. E whiti ana tamaru I te rā, ki rungi e tātou. Ai, ko tō tātou rōpū, ko Taiororo Tai Oahu, e kura ana tātou katoa ki te kura o Taipa Area School. E hi ana tātou te tū ki te Festpac, e hi ana tātou te tū mō tō tātou iwi katoa, Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, te Raroa, ngā iwi katoa, te rohe katoa mō Aotearoa. We'll be doing practices wherever we can find a space at the moment, but we're here at Waikiki Beach. We're taking in all the tangaroa, we're taking in all of our energy around us, getting our kids used to performing in front of te maria. Ka waru tau te whitiwara nei e moi ana, kua tau mai ki Hawaii mo te wā tuatahi, hei ngā tamariki nei, he whaka ngā hau, he whaka kohoki. We're a part of the ceremony, the opening ceremony, and then later on after that during the week we will be a part of workshops for such as taonga pōro, rongoa Māori, taonga tākoro and kapahaka, poe and haka workshops. So we've been preparing for that. He mahi ka timata hai a pōpō, Keira Williams, atu I Hawaii, ma Aukaha.